I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video na kanalu. Danas ljudima igramo FIFA Mobile. Pogledajte ovo video do kraja. Ja sam dobio negdje da mi piše max over 90 i ja ne znam što to znači. Napišite mi u komentare i još mi napišite kako se igra onaj Team of the Year. Ja ništa ne shvaćam o tome. Doslovno ništa ne shvaćam onom Team of the Yearu. Danas ćemo odigrati jedan head to head i ovo će me razvaliti. Sad vidim da ima neki opasnu timčinu. Da, gotov sam. Kako ljudi, objasnite mi kako da dobijem Team of the Year igrača. Meni ovo ništa nije jasno, ništa. Nula. Objasnite mi kako to funkcionira. Ajmo sad izgubiti jednu. Ako izgubim 3-0, dobro. Znači manje od 3 razlika, ako izgubim to dobro. Znači sad mi malo ovo šteka. A jednom kad sam igrao head to head, pobjedio sam jednog lika 93-2. Inače dugo nisam igrao FIFA pa sad ni ne znam baš kako se baš igra. Kako njegova? Šta ovaj nabio auto onda njegova? Šalim se, moja bio dirao. Sad ću ovaj dostavno negdje naprijed. Ovo nema pojma igrat baš. Milinković, Savić. Imao bi ga i ja da imam 85 over, vjeruj mi. Koja moja greška je? Ova greška me skoro koštala gola. Ma to te pitam. Ovo da meni ne šteka, pa ja bi stari imao već njemu 2 gola zabio. Ali šteka mi, to je problem. Štekač, šteker. Sve što ima veze sa štekanjem. Idemo u borbu i vodi me u grad. Evo gola. Ajde, kick. Kika. Drop kick. Pišite mi u komentari šta još želite. Pogledajte ako ste došli do ovog dijela videa. Prošli video i ovaj pogotovo do kraja. Ja nam da će ovaj video biti dobar na kraju. Mada ću ovu utakmicu izgubiti. Da, pa faul, pa sudac, pa da. Ovaj tu platio sudac. Da, čite. Ovi, da, promaši. Vjerojatno je sudac obukao dres od mog golmana, pa ona će mi sad pustiti gol. Ajde, uzmem loptu, skrši ga, bilo šta. Samo da mi ne zabiju gol. Jer me iritira, vidio. Mš! Tako, golmane. Dobro, ja mi ideš sada polovremena, neću primiti gol u ovom polovremenu. Opa, kako sam ga izvozao. Sad ću ovaj suditi kraj polovremena zato što imam loptu. Ma da, sad imam napad, sad ću ovaj suditi kraj, vidi sad. Sad kada ja šutim loptu, ovaj ću suditi kraj. Evo, kakva šanca. Sad ću ovaj suditi kraj. Ma da, dobro. Sad imamo jednu dobru šancu, imaju on neke dobre šanse. Imao sam ja. Pa drugo poluvreme 0-0. Dobro se držim s obzirom da je ovo ima puno jači tim od mene. Znači ima 87, ja imam 82. Sad vi sudite po tome. Ovo je moja lopta. Molim, ovo je mene srušio i... Kakav sudac, glupi. Ovo je 100% čiter, ovako nije čiter, ubite me. Evo, sad će ovaj zabiti gol. Ma da, mrš. Mamicu. On nije bio nikakav faul. Ovaj mene skršio onda faul za njega. Ovo stvarno nije fair, ja ću poludit. Tako i prošlu utakmicu isto. Kad sam snimao, onda sam previše poludio, onda na kraju nisam ni gledao. Sad ovaj naravno nije sudio faul, već out. A skršio me krmačnim startom. Da. Ovaj tu je 100% neki čiter. Ja znam da je čiter u biti. Ja znam. Ako nije čiter onda... Jer ovo stvarno mene skrši za crveni karton i onda on dobije faul i onda mi zabije gol. Evo. Vidi ovaj gol. Ovo je čisto zaleđe, vidio. Ovo je isto glup gol. Ovo glupe golove stvarno primam, znači ja sam ovog tu puno bolji.
Ali on čiter i čiteri moraju čitati knjigu kako da pobjede. Vidi, ovo meni šteka, ovo je na mjestu da meni šteka. Ovo nije fair. Evo ga, sad će biti 3:0. Evo. Ovo je offside bio. Vidite kako meni ovo šteka, bab. Ljudi, to je čiter namjestio da bude tako. Zato što je čiter. I on mora čitati knjigu. Da, knjiga. Čit. Ma, bježi. Evo, sad nije sudio faul. Bravo. Sudio faul. Evo, naučio šta je faul. Vidi. Vidi ovo. Kako vara ovaj lik. Namjestio je da... Samo dok ja otkrijem kako se koristi Team of the Year igrači i svi su ovi gotovi. Sve ću ove ja razvaliti. Samo dok otkrijem kako se koristi Team of the Year. Gotovi su svi oni. Da. Sad ovo odugovlači. Koja... Da ne kažem sad. Jer ne volim sva tu videima. On je Kukovički igrač bio. Ja mi još jednu utakmicu odigrat. Da, 0 smo izgubili, nema veze. To je ono kad čiter ide se boriti protiv najjačeg. Idući čiter pobijediti jer to isto kod da u Fortniteu čiter se bori protiv ninja, čiter će pobijediti koliko god ninja bio jak. Osim ako ninja ne hakira Fortnite, onda on bude čiter. Jedno tako ninja može dobiti čiter. Pita se uvijek šta bi se dogodilo da igraju 2 čitera. Šta bi se dogodilo? Niko nikog ne bi ubio. Evo, a isto neki jak. Od kojeg ćemo isto popušati. Da, vidi ovo. Evo, ne moram ni igrat. Ja ću sad zastaviti video, gasiti ovu utakmicu i ljudi, prvo poluvrijeme 0:0. Pogodio sam čak jednu stativu, on nije imao toliko šansi. I sad ću opet stopirati. I ljudi, ipak je završilo 0:0, što je jako dobro jer 93 naspram 82. I čak sam ja bio bolji, stativu sam pogodio. Pazite vi koliko sam ja bolji bio, doktor. Znači sad još jedna utakmica, to bi bio kraj videa. Imao sam čak jednu šansu, pa me sestra zeznula. Pa je onda bio korner za njih jer me zeznula. Vidim ovog. Ovaj pretpostavljam da je isto neki jak. Nije, mislim da ovaj nije neki. Prejak, možda je jak, ali neki sad ultimativni. Da, nije jak. Ne znam, možemo dobiti ako ne dobijemo, nadam se da nećemo izgubiti. Ajmo sad potruditi zato što ovaj nema niti 80, tako da ajmo probati pobijediti. Čim snimam šteka mi, kad nisam snimao nije mi šteka. Sad je faul. Prečka, dobro. A inače je bio super slobodan, dobro ga izveo. Dobro pogodio prečku, a dobro ga izveo. Koliko god ja bio, evo šance. Ajde. Posreći mi se. Zašto nije šutno? Stisnuo sam šut. Nisam uopće stisnuo da mu doda, šta? Šta se događa s igricom? Stisnuo sam da šutne, nije htio šutnut. Šta se događa s ovom igricom? Nemam pojma šta se događa s ovom igricom. Šta se događa s ovom igricom? Nemam pojma. Šta se događa? Ja stvarno ne znam šta se događa s ovom igricom. Nemam pojma. Stalno mi neki... Ja sad uopće nisam stisnuo šut. Pazi. Nisam ni stisnuo šut. Znači... Doslovno nisam stisnuo šut. Nisam. To je laž. Ja ne znam šta je šut.
Nisam uopće stisnuo ništa. Stisnuo sam samo da hoda ovaj šuta. Kad sam stisnuo to šuta nije šuto. Šta se događa s ovom igricom? Šta se događa? Šta se događa? Šta se događa? Šta se događa? Pitao sam te lijepo igrico. Ajde šutni, ajde sad. Bravo. Evo, prvi put me poslušao kad sam stisnuo šut. Ovi su neka kukavica. Ali ja ne znam da li ovaj uopće igra, da li možda on uopće odustaje. Vidite da njemu golman, znači, da on uopće s golmanom ne upravlja, kužite. A možda on uopće ne igra sad, da, mislim da on ne igra. Da je stavio kompjuter. Ne možeš mi sad ovo napraviti. Connection lost. Uključi mobilne podatke. Tako. Sad bi trebalo biti bolje. Samo malo. Ljudi, evo me natrag. Vratio sam se ja. Vaš omiljeni YouTuber. Please, možemo li doći do kraja godine? Znam da je tako početak godine. Ja bi volio do kraja godine doći bar do 100 subscribera. Ako ne dođem do kraja godine do 100 subscribera, a ima znači vremena do kraja godine, ja prestanem snimat. Majke mi moje. I opet, šta se događa s ovom igricom? Stisnuo sam doda, ne, on šuta. A tu se predao ovo, znam da se predao, ja mislim. Tako, evo. Ajde. Vidi, šta se ovo događa? Šta se događa? Recite mi šta se događa sa ovom igricom. Šta se događa sa ovom igricom? Šta se događa sa ovom igricom? Poludit ću ja, a kamoli ćeš ti, jer ne znam šta se događa. Poludit ću ja, a i ti, jer pogledaj šta se meni događa. Ne. I to je bilo to što se tiče godine. Ako mi se dosta like, subscribe se na kanal. Mislim na sljedeći video. Pozdrav!